Tangi pasani porikha tangi 700 bahake man. Tangi sungna fail khan sini tam dusam borak jotona sajak sungna pass khani ni kot. Number khaiman ka borak sungno. Disa exam riman hini sau tangi sungna fail khanyara tangi bank phaide tangi contact school phai. Sing dapat ke pori khari na ba sing ka borak ni samai tangi sung fail na kok gulai tangi corona samai jotonan pass khana kok tangi fail khanyara. Without exam of 500 marks no bahake man. Tangi pasani porikha tangi 700 bahake man. 500 ni exam bahake 700 man. 500 এর एग्जाम হয় তাহলে কেমন করে 700 পাওয়া যায় গুড স্টুডেন্ট হলে কি লাগে ফেলনের কথা মো কোন খা পাছানি পরীক্ষাতে 900 মার্ক ফেল কোন খা जोंनि डिमान्ड परीक्षानि बागै इनके जों टिबिएस नि स्टुडेन्ट जतनो इनके जोंनि डिमान्ड परीक्षा सागनि आसि जों थंगु द ब्र वाइसा एग्जाम मंगनाय हनै आबा इंगि आसि बा जों जतनो पास खायनो नांनाय जों सिगां प्रिपारेसन ठीक दं माने जों बर एग्जाम कैंसिल लंनाय साव इनके बर जों अब नगर थांगि जानो हस्टेल रनि नगर थांगिनाय कोनो परीक्षागलिया इनके ताइसा एग्जाम मंगनाय साव तासा हस्टेल थांगि परीक्षा इनके आबनि बरे ताइसा जों दाउट अ माइ रिजल्ट खायरगासनो आनि बागै जों ताइ एग्जाम रुमागलाक बसकांगो जोना एग्जाम रेडी हेमानसि रुमागलाक जों समायग्रै एडमिशन जोंना नांनाय के जों जत त्रिपुरानि जे स्टुडेन्ट दंमाने टिबिएस स्टुडेन्ट दंमाने जतनो जों पास खायनो नांनाय आजन सिन डिमान्ड the one who didn't even attempt any exam, the one who didn't even attempt any project, how did they pass? Then why we are fail? We should rise up for this. We should pass. Everybody should pass. Why only Tripura people have failed? Only science. Why only science? Most other people have failed only science.